And we do have our verse of the day. And our verse of the day is found in the book of John chapter 11 verse 4. uJesu esekuzwile lokho wathi lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kungokwenkazimulo kaNkuluNkulu ukuze indodana kaNkuluNkulu ikhazinyuliswe ngakho. Underline lamagama ambalwa kuleli verse. Lokhu kugula akusikho kokufa. Number 2, lokhu kugula kungokwenkazimulo kaNkuluNkulu ukuze indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngakho. Akusikho kokufa lokhu kugula kodwa kwenzela ukuthi indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngakho. Ngamanye amagama inkosi ikivumele ezinye izimo zisifikele kodwa zisifikela hayi ngoba zizosibulala, zisifikela ngoba kukhona into kumele yenzakale. Kunento yokuthi kumele indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngalezo zimo. Ngamanye amagama uNkulunkulu izimo ezisifikelayo usuke eyibonile, usuke ezazi. Asikho isimo esifikela impilo yethu uNkulunkulu akangazange asibone. Zithi zifika kithi seyibonile uNkulunkulu bese kuyayivumela zifike. Futhi mayifika ayifikeli ukuzosibulala kodwa ziyafika ezinye ukuze izokhazimulisa uNkulunkulu. Ezinye izimo ezisifikelayo uNkulunkulu uyayivumela ukuze sithi masezidlule kuzo kube khona inkazimulo azoyithola ngesimo esidlule kusona. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uvumela isimo ngoba kumele kube khona abantu abazofunda ngaye mabe sibona thina sesidlulile esimene esithile. Lokhu kugula akusikho kokufa kodwa lokhu kugula kufikele ukuzoveza inkazimulo kaNkulunkulu. Kwathi ngikhulume nomuntu ekseni odlula esimene esithile, obhekene nempethile, oyitshela ukuthi isima kadlula kusona sesiukuphela kwakhe. Cela ukukutshela, your situation is not your conclusion. Isimo odlula kusona akakabi isiphetho sakho kodwa leso simo sifikile ukuze indodana yomuntu ikhazimuliswe. Ngamanye amagama kuyenzeka uNkulunkulu afuna ukukhazimuliswa ngesimo sakho. Kuyenzeka uNkulunkulu efuna ukuthola udumo ngesimo sakho ngoba uyothi mawusudlulile uthi ngambona uNkulunkulu engithwala edlula kulesi simo bese kube khona abantu abathi kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuthwalana naseyimeni. Uma thwala lo nami uyongithwala esimeni sami bese igama likaNkulunkulu lithola udumo. Ma efuna ukuthola udumo uNkulunkulu kuyenzeka kwesinye isikhathi evumela isimo ukuze ezothola udumo ngesimo esidlule kusona. Lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kufikile ukuze indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe. Sekuphele thousands of years kwenzeka lesimo sokufa kaLazaro kodwa namhlanje sababaza amandla kaNkulunkulu owavusa ngawo indoda isife 4 days ukuze indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe. Ngasheshe uphosa ithemba lokugula kusikho kokufa kodwa kufikile ukuze uNkulunkulu athole udumo. Vuka ke namhlanje ekseni wazi ukuthi ngeke ufele lapho kodwa inkosi izothola udumo. Share with us your verse on our Facebook page, Mega Grace on Vuma FM. Mangibuya, recharge your spirit.